Yeah, so today I wanted to complete the message I started 2 weeks ago. Un šodien es gribu pabeigt to savu vēstījumu, kur es uzsāku pirms 2 nedēļām. Who remember the topic help me? Kurš atcerās tēmu, varat man atgādināt? Varat man palīdzēt? I'm still here, very close. That was close to last week. After I'm still here, what do we have? Thank you. The man God Dievs, uses. kur cilvēks lieto. The man God uses. And I shared Cilvēks, 4 kur Dievs lieto. important factors when it comes to God using a man. Un ir svarīgi faktori, kas attiecās uz to, lai Dievs varētu cilvēku lietot. So can anyone help me with those 4 things? Varat man palīdzēt 4. ar šīm 4 lietām? If God wants to use you, what should be your position? Ja Dievs grib tev lietot, kādai jābūt tavai pozīcijai? Then if nobody would help me, I will re-preach it again. Ja neviens man nevarēs pateikt, es sludināšu to visu vēlreiz. Yeah. So what is the point of preaching if you do not remember? Kāda jēga sludināt, ja jūs neko neatceraties? So I will preach again till you remember. Labi, tad sākšu sludināt Yes, vēlreiz, sir. kamēr jūs atcerēsieties. Yes. Yeah, thank you. Everybody should say thank you and hug him for saving you today. Varat pieiet pie viņa un pateikt viņam paldies par to, ka viņš jūs izglāba. To be used by God, Lai Dievs jūs varētu you have to lietot, be available jums jābūt pieejamam and willing, like Brother Jan also says, willing, un willing. jāgrib, yielding, jāpakļaujas and trained. un jābūt apmācītam. Trained. So if you have not listened to that sermon, I would suggest you listen to it. Iesaku jums noskatīties vēlreiz to svētrunu. Then I'm going further today to speak on 7 criteria to be used by God. Šodien es runāšu par 7 kritērijiem, lai Dievs jūs varētu lietot. This 7 is rooted on those 4. Kas balstās uz šiem 4 principiem. And, you know, if you are applying for a job, Ja jūs gribat pieteikties kādā darbā, if you're applying for a job, and the job is for IT, for example, specialist, piemēram, IT jomā, and you send your CV, un tu aizsūti savu CV, and in your CV, un tavā CV, in the place of experiences, tur, kur ir tavas pieredzes lauciņš, in 2005, no 2005. you were gadā, a chef. You were a chef. no 5. gada, tu uzrādi, ka tev ir pieredze kā šefpavāram. 2009, 9. gadā you were working in the bank tu strādāji bankā as a customer service. kā klienta apkalpotājs. And then you apply for an IT job, Un tu piesakies IT darbā. which as you need you will be responsible for programming new applications. Un tu būsi atbildīgs par jaunu aplikāciju programmēšanu. Without calling you for interview, Tev pat neuzaicinās uz they interviju, would not call you. They would already disqualify you by the CV you present. jo tu jau būsi diskvalificēts dēļ tās CV, dēļ tās informācijas, The kas tur ir. CV is being read, Viņi to izlasīja, and they will see if it matches the place that you will be used. un viņi pārbauda, vai tas atbilst tam, kas viņiem ir So vajadzīgs. these 7 things I want to share, Tā kā šīs 7 lietas, ar they are kurām grib more like padalīties, the CV viņas visas ir kā CV, presented in heaven kas ir debesīs, before heaven begins to use you. tiek uzrādīts pirms Dievs tev var sākt lietot. And this is very important, Un tas ir ļoti svarīgi. because anything out of this 7 point, Jo viss, kas ir ārpus šiem 7 even punktiem, if God wants to use you pat ja Dievs grib tevi lietot, because He loves you jo Viņš tevi mīl, and is protecting you, Viņš tevi pasargā. He will not be able to use you. Viņš nevarēs, So the number nebūs one- spējīgs tev lietot. the number one criteria- Pirmais kritērijs, Is that person is a righteous man. ka tas cilvēks ir taisnīgs. Righteous man. Taisnīgs cilvēks. And I wrote here, Un es šeit a pierakstīju, man whom God uses must accept the righteousness of Christ and live righteously. cilvēkam, kuru Dievs lieto, ir jāpieņem Kristus taisnība un jādzīvo taisnīgi. You have to accept the Tev ir righteousness. jāpieņem taisnīgumu. Very important. Ļoti Many svarīgi. Christians do not accept the righteousness. Daudz kristieši nepieņem šo And you taisnību. can hear it from the way they talk. Un to var dzirdēt tajā, kā viņi runā. The way they talk is still the way of the Old Testament man.
Viņi runā kā cilvēks no vecās derības. So they speak failure. Viņi runā caur They izgāšanos. speak fear. Viņi runā bailes. When anybody calls you in Russian, you know, in Russian you have this statement, in English as well. Poor Samson, reject it. No, I'm not poor. Jo Yeah, in Latvia, jā, biedni visās Samson. valodās ir šis teiciens, jā, nabaga Samsons. If you respect the person, Nu, ja tu cieni cilvēku, just say it inside of you. tad tu pie sevis pateiksi. You know, Samson is not poor. Never, Nē, never. Samsons nav He's rich. nabadzeņš, viņš ir bagāts. You see, people are so used to speaking like the unrighteous man, Cilvēki runā kā netaisnie. and this has been a problem Un šī ir problēma, when it comes to God using us. kas attiecās uz to, lai Dievs mūs varētu Because lietot. when God came to Gideon, Jo, kad Dievs atnāca pie He Gideona, called him man of valor. viņš viņu sauca par varenais Dievu vīrs. Because before God will use you, Pirms Dievs te varēs He lietot, has to make sure viņam ir that you are jāpārliecinās, sure of your ka identity. tu esi pārliecināts par savu identitāti. Gideon, man of valor. Gideon, tu Dieva varenais Gideon vīrs. says, not me. Un Gideons teica, nē, God says, ne jau again, es. man of valor. Nē, tu spēcīgais Until he vīrs. grabs it, God could not use him. Kamēr viņu nesatvēra, viņš nevarēja viņu lietot. Jeremiah says, Jeremijs saka, but I'm a youth. bet es esmu jauns. God says, don't say it. Nesaki to, Don't Dievs say viņam you are saka. a youth. Nesaki, ka tu esi Don't jauns. say you are inexperienced. Nesaki, ka tev trūks Don't pieredze. say you are young. Nesaki, ka tu esi jauns. Don't say you are from Africa. Nesaki, ka tu esi no Āfrikas. Don't even let it come out from your Lai mouth tas nenāk no tavas as a mutes. limitation. Jo tas ir ierobežojums. Because you are righteous. Jo tu esi And taisnais. your confession Un tavs must apliecinājums align with your thoughts. tam jābūt saskaņā ar tavu And your domāšanu. thought Un tavas must domas, align with the word of God, domām jābūt saskaņā ar Dievu which vārdu, says you are kurš saka, ka righteous. tu esi taisnais. So before God will use you, Pirms Dievs tevi lietos, you have to let go of your pain. tev jātiek vaļā no savām That sāpēm. has your pain that has defined who you are. No šīm sāpēm, kuras noteikušas, kas tu esi. You have been given a new identity by your past. Jo tev pagātne ir tev devusi citu And identitāti. before God can use any Un man, pirms Dievs var lietot jebkuru He will cilvēku. have to take away that old identity. Viņam būs jāpaņem prom šo veco nepareizo And it identitāti. needs your help. Un viņam ir vajadzīga tava It palīdzība. needs you to agree Viņam vajag, lai tu that piekrīti, I am righteous. ka es esmu taisnais. Accept righteousness. Pieņem taisnīgumu, Because it's a gift. jo tā ir dāvana. Gift can be accepted Dāvanu var pieņemt and rejected. vai atteikties no tā. Gifts cannot be forced on you. Gifts cannot be forced on you. Ka tev neviens ar varu dāvanu nevar Imagine. uzspiest. Un, piemēram, Edgar has a gift for me. Edgaram ir dāvana priekš And I manis, say, I don't want this gift. bet es saku, nē, man nevajag. And he removes a gun Un viņš izņem pistoli, and says, you must receive it. tev jāpieņem. Take the gift now. Pieņem see? dāvanu tagad. Gift is not forced on people. Neviens neuzspiež If I dāvanu. say I don't want the gift, Ja es pasaku, nē, paldies, es he negribu. respects me Viņš man ciena, and he gives it to someone else. un viņš to iedod kādam citam. So if God gives you the Ja- gift of Ja righteousness, Dievs jums dod you see now, taisnīguma dāvanu, He's saprotat, not going to hold the gun to you. tad viņš jums to nespiedīs ar Samson, varu. take righteousness now. Samson pieņem taisnīgumu. You have to accept it. Tev to And jāpieņem. that is your responsibility. Un tā ir tava atbildība. And we will see that in the way you talk, Un mēs to varam redzēt tajā veidā, kā tu the way runā, you behave. kā tu uzvedies. In the midst of storm, Un vētras vidū, are you going to be shouting negative things? vai tu sauks kaut ko bļaust ar kaut ko Or negatīvu, you are going to be speaking to the storm like Jesus vai did? tu runās uz vētru, kā Jēzus to darīja. And number two, Un otrais, under this number one, zem under this, šī pirmā is to punkta, live righteously. ir dzīvot taisnīgi. You cannot live in sin and say the grace of God should abound. Tu nevari dzīvot grēkā un teikt, ka lai Dieva žēlstība vairojās. Accept righteousness Pieņem and taisnīgumu then live like a righteous un tad man. dzīvo kā taisnais. If you are a king, a prince, Ja tu esi ķēniņš un priesteris, you stop wearing torn jeans. tad beidz staigot saplēstos džinsos. I'm not talking about realistically, yeah? You can wear your torn jeans, no problem. Nu, es saprotu, es nerunāju par Is- varat droši staigāt. It's an example. Tas kā piemērs. The prince of England Ja Anglijas princis has accepted ir pieņēmis his
position as a prince. to pozīciju, ka viņš ir So princis, the next step tad nākošais is solis. that he will start living like a Viņš prince. sāks dzīvot kā princis. He will not wear torn jeans anymore. Viņš vairāk nestaigās saplēsos He's in džinsos. suit. Viņš staigās He's with uzvalkā ties. ar kaklasaiti. They have etiquette of eating. Ir etiķete, kā They have ēst. etiquette of sitting down. Ir etiķete, kā apsēsties. You know, if you are a princess, Ja tu esi princese, I'm sorry, okay? Camera, take the camera to Gunders. As a princess, kā you will not princese, sit like this. tu neapsēdīsies šitā. Привет, привет. Čau, čau, čau. A princess sits calmly like this. Princese mierīgi sēž. See? And many Christians Un daudzi have kristieši accepted ir righteousness, pieņēmuši but taisnīgumu, they are not living righteously. bet viņi nedzīvo taisnīgumā. If I look at you, Ja es paskatos uz can I tevi, see that you are righteous? un tad es varu redzēt, vai tu esi Yes, taisnīgs. God does vai not ne. judge you, Jā, Dievs tev netiesā, but you are representing the kingdom in the wrong way. bet tu pārstāvi Dievu valstīm nepreizā veidā. That's the first. Pirmkārt. Psalm 24, Psalms. 24. psalms. I want to finish this today, so I must rush. I want to finish this today. I want to finish this today, Jā, jā. Šeit arī drīz es beigšu šodien, lai jūs negribat so I have steigties. to rush. Psalms 24, 24. psalms, 3 to 6. no 3. līdz 6. Who may pantam. ascend to the hill of the Lord? Kurš uzkāps kunga kalnā? Who may stand in his holy place? Kurš nosāsties Look at viņas this. svētvietā? Look at this now. Skatieties šeit. He who has a clean hands and a pure heart. Kam tīras rokas un skaidrs sirds. That's it. Tas arī Live viss. righteously. Dzīvo A taisnīgi. clean heart. Ar A tīru clean hands sirdi, and pure heart. ar tīrām rokām un skaidru sirdi. Who has not lifted up his soul to an idol nor sworn deceitfully. Kas savu dvēseli nepiesien māņiem, He shall receive the blessing from the Lord kas nav nepatiesi zvērējis, tam būs svētība no kunga. and righteousness. Taisnība, Righteousness. taisnība. Who is going to receive righteousness? Kurš saņems The taisnību? person with a clean hand. Cilvēks ar tīrām And rokām pure heart un skaidru sirdi will receive righteousness. saņems taisnību From God is salvation. no Dieva. So you have a role to play. Tātad arī tev ir You have to loma. say no to some things. Tu vari atteikties no kādām lietām. You have to be disciplined. Tev jābūt You should disciplinētam. not be found in the place of the ungodly people. Tu nevari atrasties starp bezdieviem. That's number one. Pirmkārt. Number two, Otrais a punkts. man that God will use Cilvēks, kuru Dievs lietos, is a man with the right motive. tas ir cilvēks ar pareiziem motīviem. I wrote here, Es šeit esmu God pierakstījis. looks not only at what we do, but why we do it. Dievs raugās ne tikai uz to, ko mēs darām, bet arī uz to, kāpēc mēs to God darām. weighs your reward by why you do what you do, not what you do. Dievs to novērtē un atalgo balstoties uz to, kāpēc to dari, nevis ko tu dari. What you do is important, Protams, tas ir svarīgi, ko tu dari. but its value is found in why you do what you do. Bet īstā vērtība ir tajā, kāpēc tu to dari. So that is why in heaven, Tāpēc debesīs you will have some, old grandmas in the church tur būs kāds vecmāmiņas, having a bigger reward than some bishops. kurām būs lielāka alga nekā biskupiem. Because that old grandma, Jo šī vecmāmiņa from our heart, no visas with a sirds, pure motive, ar vistīrākajiem motīviem, helps people. Helps people. viņa palīdzēja But the cilvēkiem. bishop Bet biskups, is always looking for what to gain from people. biskups meklē vienmēr kādu iespēju, ko viņš varētu no tā iegūt. And they both will get a reward. Viņi abi saņems But atalgojumu. our works in heaven will be tested with fire. Bet mūsu atalgojums debesīs, pirms to saņemt, viss tiks pārbaudīts ar uguni. So if you read Genesis 4, 6 to 7, Ja lasām 1. mūzes 4. nodaļu no 6. līdz 7. the pantam, Bible says, bija vēl so saka, the Lord said to Cain, why are you angry and why has your countenance fallen? un kungs teica Kainam, kāpēc tu skaisties, kāpēc novērst tavs svaigs? If you do well, Vai, will you not be accepted? vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi? So he made a sacrifice, Viņš pienes šo upuri, but it was not from the right motive. bet tas bija nepareiz motivācija. And God in heaven could see that Un motive. Dievs to redzēja. And God rejected that Un sacrifice. viņš tāpēc atteica, The man that- noraidīja šo The man ziedojumu. that God uses Cilvēks, kur Dievs lieto, must serve from the heart of love.
Viņam jākalpo ar mīlošu sirdi, from obedience, paklausībā, not from pride, nevis lepnumā, not from selfishness. nevis egoismā. God will check your motive Dievs pārbauda to before He motivāciju, gives you any power, pirms viņš dod tev jebkādu any spēku, authority. jebkādu autoritāti So un we varu. all legally have power and authority. Legally, we all have power Likumīgi mums visiem ir and we have spēks un vara, authority, but it's not manifested bet tā neizpaužās, because motive could be the problem. jo motivācija var būt nepareiza. Somebody said, Lord, give me power, Kāds saka, kungs, dod man give spēku, me blessings, dod man svētības, so that my neighbor might know lai mans kaimiņš zinātu, that I am not an ordinary person. ka es esmu neparasts cilvēks. I want to show her Es gribu parādīt, that I know a God. kad es pazīstu Dievu. No, God doesn't give power for these reasons. Šādu motivāciju Dievs nedod. Jesus did not die so that you can fulfill the lust of your flesh. Jo Jēzus nenomira, lai tu varētu piepildīt savas miesas kārības. Lord, give me the finances Kungs, dod man finanses, so that I can buy a Ferrari, lai es varu nopirkt Ferrari, because the noise has to oppress my wicked neighbor. jo ar šo skaņu es pakļaušu savu kaimiņu, šo I ļauno want to kaimiņu. press on the Es gas gribu uzspiest uz so gāzes, that the car does prr, pa, 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 pa. lai tā mašīna uztaisītu tādu foršu troksni. And then you had a religious sentence. Un tad tev būs tāds One religious sentence. reliģios teikums, You say so that they will know lai viņi that zinātu, you, oh Lord, ka tu esi kungs, you are my God. mans Dievs. You cannot manipulate God. He sees your heart. Tu nevari manipulēt ar Dievu, viņš skatās uz tavu Number sirdi. 3, Un trešais the man punkts. God will use Cilvēks, kur Dievs lietos. is a man of sacrifice. Cilvēks, kas spēj upurēt. I wrote here, Esmu šeit to be pierakstījis. used by God, Lai Dievs tevi izmantotu, you must be willing to lay down your will and take up His will. tev jābūt gatavam atteikties no savas gribas un pieņemt viņa gribu. I wanted to be the best orthopedic surgeon in the United States. That was my dream as a young boy. Kā mazam puikam man bija vēlme kļūt par labāko ortopēdu Amerikā. And I was really serious about it. Un es ļoti nopietni gāju šo I mērķi. was always with the highest scores in school. Un man vienmēr bija labākās atzīmes I skolā. was moved 1 year ahead because I was smarter. Un man pat pārcēla par klasi uz priekšu, tāpēc, ka es tur biju tik gudrs. I was always the youngest in class. Un tāpēc es vienmēr klasē biju But jaunākais. that was my will. Un tā bija mana vēlme. I don't know why. Nezinu, kāpēc. I just love it. Man vienkārši tas patika. And I was ready to sacrifice everything. Un es biju gatavs upurēt visu. But I had to drop that will on the altar Bet man vajadzēja atteikties no tā, nolikt to uz altāra and pick the microphone. un paņemt mikrofonu. And let me tell you, Un ļaujiet man that is pateikt, the best decision of my life. tas ir labākais lēmums manā I dzīvē. can never be more fulfilled than I am at the moment. Es nevaru būt vairāk piepildītāks, kā esmu tagad. Romans 12, 1-2 says, Romiešiem 12, 1 un 2 pants saka. Romans 12, 1-2. Romiešiem 12, 1 un 2 pants. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam. Kā dzīvu svētu un Dievam patīkamu upuri. You present your body. Tu atdod savu ķermeni, I'm not saying you should kill yourself, okay? un es nesaku, ka jums jānogalina sevi. It is a way of saying Tādā veidā tiek You- pateikts, present your ka desires, tu atdod savas vēlmes, what you want. lai to, ko tu You gribi, put it on the altar tu to noliec uz as a altāra sacrifice. kā upuri. And the Bible calls it a living sacrifice. Un Bībele to nosauc par dzīvo upuri, A sacrifice supposed to be dead. jo upurim vajadzētu būt mirušam. But why does the Bible call it a living sacrifice? Kāpēc Bībele to sauc par dzīvo upuri? Because after you put that desire on the altar today, Jo pēc tam, kad tu noliec šo upuri uz altāra when you šodien, wake up tomorrow, rīt, kad tu it will pamosies, come back. tas atdzīvosies. It is living. Viņš dzīvo. You cried on Sunday. Svētdien tu raudāji. I surrender all. Es atdodu I sev give you visu. all. Es atdodu tev visu. On Monday,
Bet pirmdienā says, I take it all back. es ņemu to visu atpakaļ. Give me back my desire. Dod man visu to atpakaļ, mans So vēlmes. you have to always take it back to the altar. Tev vienmēr to jānes atpakaļ pie altāra. So Paul says, I die daily to myself. Tāpēc Pāvils saka, es Daily. katru dienu nomirstu sev. So every day, say, Katru dienu. Lord, take everything from me. Kungs, paņem visu prom no manis. Take it all. Paņem to, So that I can have everything of you. lai es varētu saņemt visu no tevis. So then verse 2 will happen. Un tad notiks tas, kas rakstīts otrajā Now, pantā. verse 2 says, Otrajā pantā rakstīts. and do not be conformed to this world, Netopiet šim laikam and līdzīgi, be transformed by the renewal of your mind. bet pārvērtieties, atjaunodamies savā So prātā. if you do not put yourself down as a sacrifice, Ja tu sevi nenoliec kā upuri, you will not be able to renew your mind. tu nebūsi spējīgs atjaunot savu prātu. You would always be moved by the waves of different doctrines. Tu vienkārši tiks nēsāts ar dažādām mācībām, Different doktrīnām. things will be moving you around. Dažādas lietas tev vienkārši mētās. Because most of the problems we have Jo galvenās problēmas, kādas mums that ir, takes our peace away, kas atņem mums mieru, it's connected to the lust of the flesh. It's connected to the lust of the flesh. tas ir tas, ko mūsu miesa var zaudēt. So you have two people in the family. Jā, ģimenē ir divi cilvēki, They are not happy un viņi nav laimīgi. because the woman is sitting on Instagram. Jo sieviete tur Instagramā, Now, man also sits on Instagram. arī vīrieši skatās Instagramā. And comparing themselves Un viņi salīdzina sevi to a couple ar pāri, on Instagram kas ir that Instagramā, wake up in the morning pamostoties no rīta, and they look very good. kur labi I izskatās. don't know who did their makeup in the middle of the night. Viņi jau nezina, kad tie cilvēki, kas tur Instagramā, ka viņi tur nakts vidū tur make-up uzliek. Early in the morning, their hair is straight. Un kad no rīta visi tur mati ir jau galīgi izpūruši. Early in the morning, their face is clean. Un kad seja tur galīgi viss šķība no The rīta. makeup is intact early in the morning. Un arī viss tas make-ups ir tur izplūdes. And somehow, Bet kaut kādā veidā, at 5 o'clock, 5 no the rīta, camera turns on itself kamera pati ieslēdzās and began to record how they woke up nice. un sāk ierakstīt, kā viņi brīnišķīgi tur pamostās. And many people had built their expectation on this. Un daudz cilvēku savu sagaidīšanu būvē uz tā, And this is the danger. un tas ir bīstami. They build their expectation on this, Ka viņu sagaidīšana balstās uz to, and un they don't know viņi that nezina, that is actually why they are angry at their spouse. ka tas ir iemesls, kāpēc viņi dusmojās savu dzīves. They don't biedru. even know Viņi pat nezina, because this has gone into their subconscious. jo tas ir iegājis viņu zemapziņā, So the unmet expectation ka neapmierināta šī makes sagaidīšana them to react to their spouse. liek viņam tādā veidā nepareiz reaģēt uz savu And dzīves then you biedru. have this cycle of unending battle. Un ka tur var būt šis nebeidzams cikls And there are šīm many cīņām. examples like that. Un ir daudz piemēru tam. People's financial situation. Gan finansiālās situācijas. Someone say, I want to be rich. Why? Un daudz cilvēku saka, es gribu būt bagāts. As a Christian, Kā there should be kristietis, no other motivation to be wealthy than the kingdom of God. nevajadzētu būt citai motivācijai kā priekš Dieva valstības. The only reason why you should be wealthy, Vienīgais iemesls, kāpēc tev vajadzētu būt bagātam, primarily, is pirmkārt, for the kingdom. priekš valstības. Secondary, for your comfort and your family's Otrkārt, jā, comfort. priekš tavas ģimenes un tavai But ērtībai. many Bet want to be daudzi wealthy Grib būt bagāti, because deep in the subconscious, jo dziļi zemapziņā they want to be seen as wealthy. viņi grib, lai viņus redz, ka viņi ir bagāti. And people with true wealth actually from the outside are not seen as wealthy. Un, jo daudz cilvēku, kas patiešām ir bagāti, viņus pat neredz, ka viņi ir bagāti. If you see Mark Zuckerberg on the street, if not because you've seen him online, you will not even know he's wealthy. Ja tu nezinātu, kas tāds Marks Zuckerbergs ir uz ielas, tu viņu ieraudzītu, tu pat nezinātu, kas viņš tāds ir. People that make true impact do not want to be seen. Cilvēki, As wealthy. kam ir tiešām liela ietekme, viņi pat negrib, lai viņus ievēro. So you have to sacrifice your flesh Tā kā tev ir jāupurē savu miesu, because you can destroy yourself jo tu vari iznīcināt sevi and destroy people un iznīcināt with the cilvēku same power God gave you to save them. ar to pašu spēku, ko Dievs ir devis, lai izglābtu. So that's number 3. Tas ir trešais. Number 4, Ceturtais. the man God uses Dievs, kur cilvēks, kur Dievs lieto. should be a man of faith. Tam jābūt ticības cilvēkam. And this is very important. Un tas ir ļoti svarīgi. A man of faith. Ticības And I wrote cilvēks. here,
Un esmu šeit Everything pierakstījis. I write, Vi- everything I write here, Visu, ko es šeit pierakstu, I consciously put them down. es apzināti to šeit ielieku. God uses those who act in faith Dievs izmanto tos, kas rīkojas ticībā and those who wait in faith. un kas gaida ticībā. This is why you should be sensitive to the Holy Spirit. Tāpēc jums jābūt jūtīgam pret Svēto garu. When to act in faith Kad rīkoties and ticībā, when to wait in faith. kad ticībā gaidīt. Both acting Gan and rīkošanās waiting un is gaidīšana faith. ir ticība. Because waiting is also a form of an action. Jo gaidīšana arī ir rīcības veids. Yeah. So the Bible says Bībele in saka, Habakkuk that the Habakukā. vision is for an appointed time. Šis redzējums ir par nolikto laiku. The vision Redzējums is for an appointed time. ir par nolikto So you laiku. should have enough faith Tev jābūt pietiekuši to ticībai, wait gaidīt for the time to come. noliktajam laikam. And that word wait Un šis vārds gaidīt doesn't mean you are sitting down to wait. nenozīmē, ka tu sēdi un You gaidi, are preparing for the vision. bet ka tu gatavojies, sagatavojies šai vīzijai. Preparing for the vision. Ka tu sagatavojies šai If you vīzijai. are called to be a preacher, Ja tu esi aicināts kā you are sludinātājs, preparing yourself for that. tad tu sevi gatavo. If the vision God has given you Ja šis redzējums, ko Dievs tev ir devis, is to be an apostle in the marketplace, lai tu būtu apostols, then in the marketplace, Vrinki, in the market, ja, in the society, kas ir sabiedrībā, you have to then start studying the psychology of finances tev jāsāk studēt par finanšu psiholoģiju, while you wait. kamēr tu gaidi. So the Bible makes us understand Un Bībele mums liek in saprast, Hebrew 11:6. Ebrejiem 11.6. Hebrew 11:6. Ebrejiem 11.6. But without faith, it is impossible to please God. Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Impossible to please Nav God. iespējams Dievam patikt. Somebody says O, ir- that there's nothing I can do to please God. Ka, cilvēki saka, ka nu, nav nekas tāds, kā es varu Dievam izpatikt. Well, without faith, Bez ticības it's impossible to please God. nav iespējams Dievam And izpatikt. this is what it means. Un tas nozīmē For he sekojošu. who comes to God Tam, kas tuvojas Dievam, must believe that he is. ir jātic, ka Dievs ir, He is. ka Dievs ir, Not he was. nevis ka viņš bija, He is still my healer. ka viņš joprojām ir mans He is still my dziedinātājs, savior. mans glābējs, He is still my protector. mans He mans is my sargs, deliverer. mans He atbrīvotājs. was not doing miracle in the Old Testament. Nevis brīnums viņš darīja tikai vecajā derībā. He is Viņš doing miracle ir. now. Viņš ir tas, kas dara brīnums So tagad. when I come to God Kad es nāku pie and I Dieva, want him to use me, un es gribu, lai viņš man lieto, I must believe man jātic, that God is ka now, Dievs right ir here. šeit un tagad. If I preach, He is with me now. Ja es sludinu, es zinu, ka viņš ir ar When mani I šeit pray, un tagad. He's with me now. Kad es lūdzu, viņš ir ar mani šeit un tagad. My testimony yesterday was powerful, Man liecība vakardien bija but spēcīga. today is a Bet new day. šodien ir jauna A diena. new day for a new miracle. Jauna diena jaunam A brīnumam. new day for a new grace. Jauna diena jaunai I come to žēlstībai. God Es nāku pie and I Dieva. believe Un es ticu, that He ka viņš is. ir. The Dunamis conference was powerful. Dunamis konferences bija But as spēcīga. I talk to you right now, Bet tagad, kad es runāju ar jums, the Dunamis conference next year is already in plan. jau ir ieplānota nākošā gada konference. We don't. When I met people in Netherlands and Finland, Kad es satikos ar cilvēkiem Holandē un Somijā, I don't show them the pictures of how great we had a conference. es viņiem nerādīju bildes, kāda mums bija That was brīnišķīga yesterday. konference. Jo tas bija vakar. It's amazing. Tas bija I'm not apbrīnojami. trying to feed my flesh. Es vienkārši negribu barot savu I'm miesu. not trying to prove myself to anyone. Es nevienam negribu kaut ko I begin pierādīt. to tell them what Lord is doing now Es gribu runāt par to, ko Dievs dara and what God tagad is about to do, un ko viņš darīs. because God is. Jo Dievs ir. He's always moving. Viņš vienmēr He's virzās. not in the past Viņš anymore. nav vairāk The pagātnē. past is there to encourage me. Pagātne ir, lai man I iedrošinātu. don't have the desire to go back to Egypt Jo anymore. man nav vēlme doties atpakaļ uz Ēģipti. My eye is focused Manas acis on the promised fokusējās land. uz apsolīto The zemi. wilderness was fantastic. Jā, tūkstnesī bija labi. There was free bread. Tur bija maize pa There was brīvu, free meat.
gaļa pa But brīvu, let me go to the promised bet land. ļaujiet man doties uz apsolīto Samson, zemi. there are giants in the promised land. Samson, bet tur ir milži It apsolītā doesn't zemē. matter. Vienalga. Because God Jo Dievs is ir with me now. ar mani tagad. Shalabaria. Now, Tagad give me this mountain. dod man šo Oh, kalnu. Samson, you are too young. Tu esi pārāk jauns. Oh, this person, you are too old. Tas ir pārāk vecs. It doesn't matter. Vienalga. I will be with you Es būšu ar tevi. until the end of days. Līdz laiku beigām. Miracles, signs, and wonders shall follow you. Brīnums zīmes tev sekos. He is. Viņš ir. So when you come to God, Kad tu nāc pie Dieva, this is one of my biggest passions, faith. Faith. šī ir man galvenā kaisla un I have dedzība. taken Ticība. crazy steps of faith. Es esmu spērus trakus ticības And I soļus. know Un es zinu, many people ka daudz are cilvēku sitting on their gifts right now sēž šajā brīdī uz savām because dāvanām of the fear. dēļ to act. bailēm. Spēr šos soļus. Take the step. Spēr šos He's soļus. with you. Viņš ir ar tevi. So why do you believe in him Kāpēc tu viņam tici? if you do not believe that he's able to give you what he says? Ja tu netici tam, ka viņš var tev dot to, ko viņš ir pateicis, ka viņš And I dos. love this. Un man He tas says, patīk. you have to believe he is, Tev jātic, ka viņš ir, and you have to believe that he is the rewarder of those who diligently seek him. un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē So uzcītīgi. you have to believe Tev jātic, that God rewards you ka Dievs tevi atalgo, because you seek him, jo tu viņu meklē, because you serve him. jo tu kalpo So I viņam. believe, Tāpēc es ticu, even though I don't serve him for what he can give me, kaut arī es nekalpoju tāpēc, lai kaut ko no viņa saņemtu, but when I serve him, bet kad es viņam kalpoju, comforted in my heart, viņš mierina man I'm sirdi. comforted in my heart Es saņemu mierinājumu savā that sirdī, he is going to reward me. ka viņš mani atalgos. And it's bigger than the rewards any man can give Un me. viņš ir daudz lielāks nekā jebkāds cilvēks man var atalgot. Yes. Matthew 17:20 says, Matei 17:20 saka. so Jesus said to them, Viņš tiem atbildēja, because of your unbelief, savas māsticības for dēļ, assuredly I say to es you, jums saku, if you have faith as a mustard seed, patiesi, ja jums ticība ir kā sinepju you will graudiņš, say to this mountain, jūs sacīsiet šim kalnam, move here to there, pārcelies no šejienes uz and it will turieni, move. un tas and look at pārcelsies, this next line, un skatieties tālāk. and nothing will be impossible for Un you. nekas jums nebūs neiespējams. Nothing will be impossible for me. Nekas jums nebūs neiespējams. Nekas. Nothing. Nekas. Bring the next battle. I'm standing here. Nākošo kauju dodiet man. Es esmu Bring the gatavs. next project. Nākošo projektu. If it's from God, Ja tas ir no Dieva, I'm standing. es esmu gatavs. Why? Kāpēc? The mustard seed faith Jo ticība kā sinepju can sēkliņa. move mountain Viņi var pārvietot when kalnu. I speak to it. Kad es runāju uz At to, least, Kam- at kam- this level of Christianity, kā minimums šajā kristietības līmenī, my faith is bigger than watermelon. mana ticība ir lielāka nekā arbūs. It's not seed anymore. Tā nav So sēkla if vairāk. seed can move mountain, Ja sēkla var pārvietot kalnu, watermelon faith ticība kā arbūs can move the world. var pārvietot So that is pasauli. why, Tāpēc for me, priekš manis I just need to hear that God says it. man vienkārši jāsadzird, ka Dievs to When He saka. says it, Kad viņš to I saka, believe es ticu, that once I speak in the name of kad es Jesus, runāju Jēzus in the vārdā, spirit realm, everything shakes. garīgajā pasaulē viss drēb. Because in the spirit realm, Jo garīgajā pasaulē nobody cared about the age of David. nevienam nebija svarīgi, cik gadu bija David Dāvidam, was a teenager, jo viņš bija but pusaudzis. when he spoke, Bet, kad viņš runāja, everything aligned with the stone to move. viss bija gatavs pārvietoties. Faith. Ticība. Act when God speaks. Rīkojies, kad Dievs tev Get uzrunā. rid of spiritual laziness. Lai aiziet jebkāds šī garīgais slinkums. Press into God. Tojies Dievam. Hear from Him. Dzirdi no viņa. Stop too much planning. Planning has killed many people's Bez plānot, bezgalīgo plānošanu Perfect- noveigus daudz perfect cilvēku. time, Īstais laiks, perfect weather, īstais laika perfect apstākļi, situations. perfektā situācija. When God speaks to me, Kad Dievs man kaut I'm ko not even saka. perfect myself. Es pats neesmu ideāls. But this perfect person Šis is enough for God to use. Šis Imperfect nepilnīgais cilvēks is ar enough. viņu pietiek, lai Dievs viņu var lietot. God Dievs, does not call the qualified.
Viņš neaicina tos, kas ir He kvalificēti. qualifies the called. Viņš kvalificē tos, kas ir So if you are aicināti. trying to get qualified Ja tu centies kļūt before kvalificēts, you are called, pirms tu esi aicināts, you would wait till you go to heaven. tu gaidīsi līdz brīdim, kamēr But tu nonāksi you have debesīs. to accept Bet tev ir jāpieņem, that you are called, ka tu esi aicināts, and then you get qualified. un tad tevi kvalificēs. Even in my mess, God has called me as an Pat apostle. manā bardakā Dievs, In my weaknesses, God has called me as an apostle. pat manā vājumā Dievs man ir aicinājis kā apostoli. Those were the words of Paul. Tā teica Pāvils. Paul knew his weaknesses. Pāvils zināja, But kāds ir viņa I vājums. love Paul. I love Man Paul. tā patīk Pāvils. He knew Viņš zināja, that his weak, his flesh is weak. ka viņa miesa ir He vāja. doesn't deny it. Viņš to nenoliedz. But when he's about to introduce himself, Bet, kad viņš stādījās priekšā, he says, Paul, the apostle of says- our Lord Jesus Christ. Pāvils, Jēzus Kristus apostolis, He knows his calling. viņš zināja, kāds ir viņa aicinājums. Some of you are still afraid to say your calling. Daudz no jums jūs baidaties pateikt, kāds ir jūsu aicinājums. If God calls you to be someone, Ja Dievs tevi aicina kļūt par kaut ko, confidently say it. tad pārliecinoši Confidently. saki to, Don't let anybody's expectation rob you of who you are. lai neviena sagaidīšana, ko citu no tevis sagaida, lai tas tev neaplaupa. Faith. Ticība. Number 5. 5. I will punkts. finish today. I must finish. Nebaidieties And I must šodien. finish before 6. Līdz 6. pabeigšu. Number 5. 5. A man of the word. Dieva vārda cilvēks. A man of the word. Dieva vārda cilvēks. You are a messenger. Tu esi vēstnesis. So if you don't know the message you carry, how can you be used? Ja tu nezini vēsti, kā Dievs tev var lietot, As simple as ABC. tas ir vienkārši kā ABC. So I wrote here, Esmu šeit a pierakstījis. man God uses Cilvēkam, kur Dievs must izmanto, be both a hearer jābūt gan vārda and klausītājam, a doer of gan the word. darītājam. Important. Tas ir ļoti svarīgi. The word of God loses its power when you are not a doer. Dieva vārds zaudē spēku, ja tu neesi darītājs. The word of God builds faith, builds character. Un Dieva vārds izveido raksturu un ticību. The Bible says that then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Un Bībele saka, ka ticība rodās no Dieva vārda un Dieva vārds no The dzirdēšanas. Bible says, your word I've hidden in my heart that I may not sin unto you. Tavs vārds ir apslēpts manā sirdī, lai es Follow me with the negrēkotu scriptures. I'm pret quoting the tevi. scriptures. Just follow me. Your word I've put in my heart Es turu tavs vārdus savā so sirdī, that I will not sin. lai negrēkotu pret tevi. So to keep yourself righteous, Lai paturētu savu taisnīgu, you need the word. tev ir vajadzīgs vārds. To grow your faith. Lai augtu tavu You need the ticību, word. tev vajadzīgs vārds. And look at what God told Jeremiah in Jeremiah 1:10. Un skaties, ko Dievs teica Jeremijam 1:10, Jeremijas 1:10. I have this day set you over the nations and over the kingdoms Es šodien tevi ieceļu pār tautām un To- pār ķēniņu valstīm. to root out and to pull down, Izplēst ar visām saknēm un izraut. to destroy and throw down, Sagraut un izpostīt. to build and to plant. Tad uzcelt un dēstīt. What a powerful assignment. Kāds spēcīgs uzdevums. But before then, before the time, Bet pirms šī laika God put his word in Jeremiah's mouth. Dievs ielika savu vārdu Jeremijas mutē. The Bible says, Un Bībele saka, where the word of a king is, kur ir ķēniņa vārds, there is power. tur ir spēks. If you believe you're a king, Ja tu tici, ka tu esi ķēniņš, the word coming from your mouth tad vārds, kas iznāk no tavas mutes, in alignment with God's word saskaņā ar Dievu vārdu, carries the necessary power. viņš nes šo vajadzīgo spēku. A man God will use Cilvēks, kur Dievs must lietos, be filled with the word of God viņam jābūt piepildītam ar Dievu vārdu. daily. Katru dienu. Chew the word of God. Pārdomā to. Paul says study, Pāvils saka, studē. actually not read, Nevis lasi, but study. bet studē. It's different. Ir atšķirība. When you have exams, Ja tev ir eksāmeni, you don't read, tu nelasi, you study. tu studē. When you are reading newspaper, Ja tu lasi avīzi, you read. tad tu lasi. But when you are preparing for an exam, Bet ja tu gatavojies eksāmenam, you study. tu studē. Every morning you wake up to read the Bible. Katru rītu, kad tu pamosties un lasi Bībeli, Read it like you are preparing for an exam. lasi tā, it kā tu gatavotos eksāmenam. What does that mean? Ko tas You nozīmē? meditate on everything you Tu read. pārdomā visu, ko tu lasi. If possible, you train your mind to remember what you read. Un, ja iespējams, trenē savu prātu atcerēties to, ko tu lasi. Because the word inside of you Jo vārds tevī is the weapon for the Holy Spirit to use on the days of battle.
ir tas ierocis, ko Svētais Gars lietos kaujas dienā. If the Holy Spirit comes into you Ja Svētais Gars ienāk and tevī doesn't find anything, un neko neatrod, he's not able to help. viņš nevarēs tev palīdzēt. Jesus says, Jēzus saka, the Comforter will come ka mierinātājs and he will nāks, tell you un viņš teiks tev, things from me. atgādinās So visu. if the Word of God is... Viņš teiks He will visas lietas remind no you, manis. remind Viņš you. atgādinās tev. So if the Word of God is not in you, Ja Dieva vārds nav tevī, in the days you need that Word to go as a sword, tajā dienā, kad šis vārds vajadzīgs kā zobens, it will be empty. tas būs tukšs, Empty weapon. tukšs But if ierocis. you are loaded with the Word of God, Bet ja tu esi piepildīts ar Dieva vārdu, even if they attack you in the dreams, pat ja tev sapņos uzbruks, bam, something is coming. bam, un kaut kas notiek, Arrow is coming. un būta lido Immediately. uzreiz. Number 6, Un 6. punkts. the man God will use Cilvēks, kuru Dievs lietos. is a man of fellowship with the Holy Spirit. Tas ir cilvēks, kam ir sadraudzība ar Svēto garu. Fellowship with the Holy Spirit. Sadraudzība ar Svēto garu. I wrote here, to understand your divine assignment, Lai saprastu savu dievišķo uzdevumu, you must walk in close fellowship with the Holy Spirit. jums jādzīvo ciešā sadraudzībā ar Svēto garu. And this is for 2 reasons. Un tas ir diviem iemesliem. Reason number 1 Pirmais, is that he is the one that embodies the power. viņš ir tas, kurš nes šo spēku. Acts 1:8. Apstulti darba You shall 1:8. receive power. Jūs saņemsiet spēku. Not when you fast. Nevis, kad tu Not gavē. even when you pray. Pat ne tad, kad tu When lūdz. the Holy Spirit Kad Svētais comes gars upon you. nāk pār tevi. Fasting and prayer can accelerate that process. Lūkšana un gavēšana var pātrināt šo procesu. But we have seen many people fast and pray and they have no power. Bet mēs esam redzējuši daudz cilvēku, kas lūdz un gavē, viņiem nav spēks. Because the Holy Spirit Jo Svētais is gars, beyond fasting and prayer. viņš ir kaut kas daudz vairāk nekā He's, lūkšana un gavēšana. he's beyond power. Viņš ir daudz vairāk nekā He spēks. is a person. Viņš ir persona. The day you understand his personality, Tajā dienā, kad tu sapratīsi, kāda ir viņa personība, power is a consequence of tad that. spēks būs tikai sekas tam. It will flow naturally. Tas dabīgi The plūdīs. day I understood this, Tajā dienā, kad es to that sapratu, was the last day I asked for power. tā bija pēdējā diena, kad es prasīju Last spēku. day. Tā bija pēdējā When I diena. realized that the power is in me Un es sapratu, already. ka spēks ir jau manī. And the Holy Spirit, Un Svētais gars, he is ready viņš ir to gatavs release as much power as I need atraisīt tik daudz spēka, cik vajadzīgs, when I am in alignment with him. kad esmu saskaņā ar viņu. So that's the first reason for power. Tas ir pirmais iemesls Second spēkam. reason Otrais is actually for you to know your assignment. ir, lai tu zinātu savu uzdevumu. 1 Corinthians 2, 1. korintiešiem 2, 9 to 10. 9. un 10. pants. But as it is written, Ir tā kā rakstīts, eyes has not seen, ko neviena acis nav redzējusi, ear has not heard, un neviena auss nav dzirdējusi, nor has it entered into the heart of man. kas neviena cilvēka sirdī nav nācis. ChatGPT has not got this. Arī ChatGPT tas nav, Google doesn't have an idea. uh, Google does not have an idea. arī Google to nezina. The things that God has prepared for those who love Him. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. So whenever you have a need, Kad tev ir vajadzība, you cannot depend on any other thing tu nevari paļauties ne uz ko citu, except the Holy Spirit. kā tikai Svēto garu. Because the next verse says Jo nākošais pants saka, that God has revealed them to us. bet mums Dievs to atklājas. To us. Mums Through caur the Holy Spirit. savu garu. So if you do not have a fellowship with the Holy Ja Spirit, tev nav sadraudzība ar Svēto you garu, have no idea of what God has given to you. Zero. tu nesapratīsi, ko Dievs ir sagatavojis priekš tevis. Nulle vispār. And the Bible says, Un Bībele saka, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. jo The gars next slide. izdibinam visu, arī Dieva dziļumus. The Holy Spirit begins to dig deep into God Un Svētais gars dziļi rok no Dieva, to find the assignment for you. lai atrastu, kāds ir tavs And uzdevums. sometimes He put it as a passion in your heart. Un dažreiz viņš ieliek šo dedzību tavā sirdī. Sometimes it's one step at a time. Un dažreiz tas ir kā mazs solīts. Abraham, Ābrahams leave your father's house. izej no savu tēva nama. And Abraham goes to his father. Un Ābrahams iet pie savu tēva. Hello, Dad. Sveiks, tēti! The Lord said I should leave. Tas kungs saka, lai es izēju. Oh, that's so sad, my son. Nu, žēl gan, jā. Where did he say you should go? Nu, kad un uz kurien tu iesi? He didn't tell me. Nu, man nepateica. Can you imagine? Varat This iedomāties. is how God works. Tā Dievs darbojās. You have to take the first step Tev jāspēr pirmais solis. before you see the second step.
pirms tu ieraudzīsi otro So soli. people are waiting for 20 years to see the full staircase. Un daudz cilvēku 20 gadus gaida, kamēr ir ieraudzījis visu to And soli. God says, you ko will vajadzēs not spērt. see everything Un Dievs saka, tu visu uzreiz until you neieraudzīsi. take the first one. Kamēr nebūs spērs pirmo soli, You see the second one, un tad tu ieraudzīsi you otro. take the second one. Un tad spēr otro And soli. when God says, Abraham, sacrifice your son, Un kad Ābrahams saka, God says, kad Dievs saka, Ābraham, upurē savu dēlu. Abraham Ābraham, took his son viņš paņēma and was going. un devās. And God says, Un Dievs saka, sacrifice him upurē viņu on a mountain I will show you uz tā kalna, kur es tev when you norādīšu, get to Moriah. kad tu nonāksi Morejas zemē. If you don't go there, Ja tu līdz I'm turienei not telling you the neaizies, mountain. tad tu neredzēsi šo So this kalnu. is already a word of prophecy for somebody. Tas jau ir pravietojuma vārds priekš kādu. Take that first step. Spēr šo pirmo soli. Even if it did not work, Pat, ja nekas nesanāk, you are not worse than you were. nu nekas jau sliktāk nebūs. But my question is, Bet mans jautājums what ir, if it worked? bet ja nu sanāks, When God says we should start this church, kad Dievs teica, ka mums jāsāk, jāatver šo that was draudzi, my mindset. tāda bija mana It domāšana. was during COVID time. Tas bija Covid laikā. And I just asked myself the question, Un es sev uzdevu jautājumu, if it did not work, ja nu nesanāks, what did I lose? ko tad es zaudēšu? Nothing. Neko. I go back to the way I used to be. Es vienkārši būšu atpakaļ But tur, what kur es if biju. it worked? Bet ja nu sanāks, 4 years later, pēc 4 gadiem, it worked. viss sanāca. So take the first step Tā kā spēr šo pirmo soli. and believe the Holy Spirit when He Un leads you. tici svētajam garam, ka viņš tev And vada. last, Un pēdējais. a man that God will use Cilvēks, kur Dievu lieto, kur, He's a kur man of Dievs prayer. lietos. Tas ir lūgšana cilvēks. and heal my disease. I just stopped a little bit because I saw a form of a dove enter the room right now. Es kad apstājos, to es redzēju kaut ko līdzīgu dūjai, kas ienāca šeit, Something like a šajā telpā, white. baltā krāsā. Help me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. I proclaim healing into your body. I proclaim healing into your body. Pasludinu dziedināšanu In the tavā ķermenī. name of Jesus. Jēzus vārdā. From the top of your head to the sole of your No feet. galvas līdz papēžiem. Let the anointing of God consume you. Lai Dievs vaida jums. And the power of God take Aptver out what is not ease in your body. Un lai viņš paņem visu projām, kas nav no viņa tavā ķermenī. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. You are the Lord, my healer. As you sent your word, the Holy Spirit is doing His work right now Svētais gars dara savu darbu tagad in you. tevī. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzu. I'm seeing a vision, Es redzu redzējumu. and I don't want the person to come out because it's sensitive. Es negribu, lai cilvēks nāk priekšā, jo tas ir tāda jūtīga tēma. Somebody is here with hepatitis, Šeit ir kāds cilvēks ar hepatītu, and it happened because of a particular kind of sin. un viņš to ir saņēmis dēļ grēka. But if today Bet ja šodien
You can say, I'm closing the door to the sin. Tu vari pateikt, ka es aizveru durvis uz grēku. God will heal you. Tad Dievs tevi dziedinās. God will heal you. Dievs tevi dziedinās. So wherever you are, Vienalga, kur tu if atrastos. you want to make that decision Ja tu gribi pieņemt šo lēmumu to say, today I'm closing the door to sin, un pateikt, ka šodien es aizveru šīs durvis uz grēku, right now, šajā pat brīdī, just in 30 seconds, 30 sekundžu laikā, speak to God about that. parunā ar Dievu I par to. repent of my sin. Pasaki, es nožēloju savu grēku, I receive your life in my body. saņem tavu dzīvību savā miesā. I'm sorry Es lūdzu for piedošanu, getting myself involved into this. ka es tajā iesaistījos. Heal me. Dziedini mani. And after this prayer, you come with a new test and you show your healing. Un tu atnāksi ar jaunu testu un tu saņemsi savu dziedināšanu. But in your case, Bet tavā gadījumā the condition is to say no to that sin. Close the door completely. nosacījums ir pilnībā aizvērt šīs grēka durvis. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzu. I'm seeing somebody with nerve issues on the left leg. Nerve. Es redzu kādu cilvēku, kuram ir problēmas kreisajā kājā ar nervu. If that person is here, I want to pray for you. If you're watching online, just put your hand towards the screen. Ja tu esi šeit, es gribu lūgt par tevi, vai ja skaties tiešraidē, tad var uzlikt savu roku uz ekrānu. A nerve system with the leg. Tas saistīts ar nervu sistēmu tavā kreisajā kājā. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. If you're watching online, write in the comment section. Ja tu skaties tiešraidē, tad vari tu rakstīt komentāros. But if you are here, just come to me. Bet ja esi šeit, tad var iznākt priekšā. You sent your and heal my disease. I still have one more point to go. The sermon is not over. Just let the Holy Spirit do what He's doing. Man ir vēl viens svētrunas punkts, bet svētais gars dara savu darbu. All of you, please lift up your hands. Paceliet visas savas rokas. I'm not gonna touch you, but the Holy Spirit will touch you. Es jums nepieskāršos, bet svētais gars jums pieskarsies. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. Healing is happening right now. Dziedināšana ir gatava jau tagad. Healing is happening right now. Dziedināšana notiek tagad. Just keep those hands lifted up. Vienkārši turi savas rokas paceltas. And after I count 3, Un pēc tam, kad es būšu noskaitījis līdz 3, you'll feel a hit on your leg. tu sajutīs karstumu savā kājā. You might not be able to stand. Varbūt tu pat nevarēsi nostāvēt, As the hand of God will be upon you. jo Dieva roka būs pār tevi. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Jesus, power of the Holy Ghost. Svētā gara spēks. Shalabasiana. God is healing every one of you. Every one of you. Dievs visus jūs dziedina. Jesus. Every one of you. Visus jūs. If you need any healing in your body, this is the time to receive it. Ja jums vajadzīgs dziedināšana, šis ir brīdis This is the to time to saņemt. receive it. This is the time to receive it. Šis ir brīdis, kad to saņemt. Media team, if anybody writes anything, let me know. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. Thank you, Jesus. Paldies, 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 Jēzu. Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Powerful Ghost. Thank you, Lord.
my healer. Oh, you are Lord. This is the time to. I'm just moving around Es vienkārši staigāju tagad apkārt, because I have a feeling jo man ir sajūta, that around me, ka kaut kur ap mani God just plays like a wildfire around me. Dievs noliek tā kā spēcīgu uguni ap mani. I just want to move around with that atmosphere a little bit. Tāpēc es gribu staigāt ar šo atmosfēru I nedaudz. want God to touch every single person. Lai Dievs pieskarās katram vienam. Anyone that has faith. Visiem, kam ir ticība. This is not a show. Šis nav šovs. These are things of the Spirit. Šis ir gara lietas. Thank you, Jesus. Thank you. Can I speak to you? Can I talk to you? Var ar jums parunāt. I'm gonna, because of time, Dēļ laika trūkuma. I'm gonna make a call. Es tagad saukšu kādus cilvēkus. Keep it on. And I'll just tell you the last thing, and then I will make a call, and that will be it for today. Es vienkārši pateikšu savu pēdējo punktu. A man of prayer. Tas ir lūkšanas cilvēks. I wrote here. Esmu šeit pierakstījis. Prayer is the lifeline of the man God uses. Lūkšana ir dzīvības saite tam cilvēkam, ko Dievs lieto. Lifeline. Dzīvības saite. After everything I've said today, Pēc visa, ko esmu šodien pateicis, without prayer, bez you lūkšanas would not be able to walk in those things. tu nevarēsi things of staigāt Dieva lietās. Acts chapter 3 Apostļu darbi 3. showed us that when the apostles did the first miracle, Tur ir rakstīts par to, ka apostļi darīja pirmos brīnumus. they were on their way during the hour of prayer. Viņi gāja uz templi ap lūkšanas They stundu. made it a law for themselves to have hour of prayer. Priekš viņiem tas bija likums, ka viņiem bija šī lūkšanas stunda. Prayer must be intentional, Lūkšanai jābūt apzinātai, planned. plānotai. I know you like the flow of the Spirit. Es zinu, ka jums patīk plūst garā. When God pushes me, I will pray. Kad Dievs man pamudinās, tad es But lūkšu. we have been waiting for 3 weeks now, and God has not pushed you yet. Trīs nedēļas tu jau gaidi, un Dievs tev Because nepamudina. when God pushes you, Satan pushes you back. Jo, kad Dievs tev mudina, tad Sātans tev stumj So atpakaļ. you cannot wait for your emotions to begin to before you begin Tāpēc to tu pray. nevar gaidīt, balsoties uz emocijām, kad sagaidīs to brīdi, kad lūkš. They have hours of prayer. Viņiem bija lūkšanas stunda. Whether they like it or not, they are going to pray. Vai viņiem patīk vai nē, viņi gāja uz lūkšanu. And in Acts chapter 10, Apostļu darbi 10. when God wanted to use the man called Peter, Kad Dievs gribēja lietot cilvēku, kur sauc Pēters, one man had to pray first. kādam bija jālūdz vispirms. His name called Cornelius. Viņu sauc The Kornelijs. prayer sent out an angel. Un šī lūkšana, to lūkšana tika pieaicināts eņģelis. And the angel izsūtīts. came to Un Peter eņģelis atnāca pie Pētera, also when Peter decided to pray. kad Pēters bija izlēmis lūgt. And then Un tad the angel was communicating with both of them eņģelis komunicēja ar viņiem abiem, because they were on the same network. jo viņi bija vienā un tā pašā tīklā. You understand? Saprotiet? Somebody got that. Kāds to saprata? They were in the same realm. Viņi bija tajā pašā Some sfērā. of you, Kādi no jums? angel of God has been trying to communicate with you Dieva eņģelis cenšas ar jums komunicēt, because he's already communicating with your helper. jo viņš jau komunicē ar tavu palīgu, But you are not in the right network. bet tu neesi īstajā tīklā. He's using 100.2 FM. You are on 72.1 FM. Viņš lieto 100, tu esi 72. And then you're shouting, God, send somebody to me. Un tu sauc Dievs, sūt kādu pie manis. But when you do not strategically pray, Bet ja tu strateģiski nelūdz, you are not able to have these encounters. tu nevari satikties. You will not have these encounters. Tev nebūs šī satikšanās. So prayer, and Lūkšana. listen to this. Un paklausieties šo. God respects your decisions Dievs ciena tavu izvēli when you un choose lēmumus. a time to pray,
kad tavu lēmumu, kad tu and lūgsi, a place to pray, un vietu, He will be kur there. tu lūgsi, viņš tur būs. So when you make that decision Ja tu pieņem šo lēmumu, and you do not go to that time bet or tu to that neierodies place, tajā vietā uz lūgšanu, tajā God is vietā un there. laikā. Dievs tur ir. waiting to download something on you, but you are not there. Viņš gaida, ka varēs lejuplādēt tev kaut ko, bet So tevis nav. when Abraham was speaking to God, Kad Ābrahams runāja ar Dievu, Bible says, Bībele saka, and God left the place, un Dievs aizgāja no tās and vietas, Abraham left the place un Ābrahams aizgāja after they had spoken. pēc tam, kad viņi bija runājuši. Why can't they just speak in any place? Kāpēc viņi nevarēja runāt jebkurā There was a vietā? decision, we are meeting here. Ir lēmums bijis, ka mēs tiekamies šeit. And the place Abraham had a covenant with God. Un tā vieta, kur bija Ābrahamam derība ar Dievu, His grandson came viņa mazdēls and atnāca was sleeping, un gulēja and tur, heaven opened. un atvērās debesis. Because God manifests Jo Dievs in parādās places, vietās, in konkrētās times. vietās, konkrētos laikos. So if the Holy Spirit tells you Ja Svētais Gars tev saka, from today, sākot no pray šodienas, from 12 to 1, lūdzu no 12 līdz 1, once you make that decision, kad tu pieņemsi šo lēmumu, God is waiting for you always. Dievs tev vienmēr gaidīs. Because Jo most likely He knows that's the place He can get your attention the most. viņš zina, kurā vietā var piesaistīt un kurā laikā tavu uzmanību. Because if He speaks to you Jo, ja viņš runā uz in the tevi afternoon, pēcpusdienā, you will say, "Get ye behind me, Satan." tu viņam teiksi, atkāpies no manas sātana. Because your children are disturbing you, distracting you. Jo tavu bērni tur ņemās apkārt, Your boss is novērš frustrating uzmanību. you. Un tavs priekšnieks uz tevi tur arī So kaut ko tev every saka. voice in your head is the voice of Satan at that Tāpēc time. viss balss tavā galvā ir no sātana tajā brīdī. So He waits for you Viņš gaida at 12 o'clock 12. when you tevi, say you are coming, kad tu pateiksi, kad es nāku. and then He begins to speak to you. Un tad viņš sāk runāt uz The tevi. man of prayer Lūkšanas is the cilvēks. man God will Tas use. ir cilvēks, kur Dievs And the lietos. Bible says, Un Bībele saka, pray lūdz, for one another. lūdziet viens par And the otru. Bible says, Un Bībele saka, the effectual fervent prayer of the righteous man ka taisnīga cilvēku lūkšana, makes power available. viņa padara, ka šis spēks ir If you want to pieejams. experience the power of God, Ja tu gribi piedzīvot Dieva spēku, you should be found praying persistently, tev pastāvīgi un neatlaidīgi jālūdz. fervently, Teidzīgi and praying. lūk, Now, I'm about to confuse you a little. un šeit būs varbūt jums apjakums, Praying religiously. lūdzot reliģiozi. Religiously in terms of discipline, Tādā nozīmē, ka disciplīnas not in nozīmē, terms of content. nevis satura nozīmē. A religious Muslim Reliģios musulmanis prays 5 times a lūdz day. 5 reizes dienā, But unfortunately, bet, diemžēl, the content is also religious. saturs arī ir reliģios. So we are not religious Mēs neesam and we are not reliģiosi, disciplined as well. bet mēs neesam arī disciplinēti. And in the New Testament, Bet jaunajā darībā these guys have the hour of prayer. šiem cilvēkiem viņiem bija lūkšanas stunda. Hour of prayer. Lūkšanas And stunda. theologically speaking, Un teoloģiski runājot, that's every 3 hours katras 3 from stundas, 12 o'clock. 12, 3, 6, and so on. 12, 3, 6 un tā tālāk. But that's not important. Bet tas nav And svarīgi. lastly, Un the visbeidzot, Bible says Bībele saka, that you build yourself up in the most holy faith, ka cel sevi visvētākajā ticībā. praying Lūdzot in the Spirit. garā, Your faith rises tad pacelsies tavu when you ticību, pray in the kad Spirit. tu lūksi Can I garā. have someone on the piano, on the keyboard, please? And when Kas pie God taustiņiem var nākt? wants to use a man, Un kad Dievs grib lietot cilvēku, one of the things He does viena no lietām, ko viņš dara, is to build a desire of prayer. viņš rada viņā šo You vēlmi want to lūgt, pray. ka tev būs vēlme You lūgt. don't know why. Tu nezini, kāpēc. It is an opportunity Tā ir iespēja to connect to what God wants to do. savienoties ar to, ko Dievs grib And darīt. Un sometimes dažreiz that does not stay forever. tas nepaliek tur vienmēr. Because when He's calling you, Jo kad viņš tev aicina, He also gives you the strength viņš tev dod arī to spēku pray. lūgt. And that strength is not always there. Un šis spēks nav tur So pastāvīgs. that's why when God calls you, Tāpēc, kad Dievs tev aicina, separate yourself. tad nodali And when I sevi. say the man God wants to use, Tāpēc es saku, ka cilvēks, kuru Dievs grib lietot, I don't mean a preacher. es nerunāju par sludinātājiem. God wants to use all of you, Dievs grib lietot jūs all visus, of us.
Mūsu in visus. every area we have. Katrā mūsu jomā, kur And mēs esam. the principle Un princips for our training mūsu is apmācībai the same thing for a preacher ir tas pats as sludinātājiem, it is for a teacher, kā arī as skolotājiem, it is for a beauty designer, a graphic designer. It doesn't kā matter arī grafiķim vai dizaineram, because the demons are the same. jo dēmoni ir tie paši. The sicknesses are the same. Slimības ir tās pašas. The power of hell is the same. Ēles spēks ir tas pats. So when we grab this point Kad mēs satveram šos punktus, and you begin to scan yourself with this, un tu sāc sev skenēt, not to saskaņā judge ar to. yourself, Nevis lai but notiesātu to sevi, prepare yourself bet lai sagatavotu to sevi. move from being available to be usable. Pārējot no tā, ka tu esi pieejams, uz to, ka tu esi You will lietojams. become a hot comorbidity in heaven. Tad tu kļūsti ļoti svarīgs debesīs. Let me tell you the side effects of that. Un es jums pateikšu blakus efektu tam. Talent will be taken from a person that does not use his own talent To talentu paņems no tā, kurš to nelieto, and will be given to you. un iedos tev. And one of the ways Un viens no veidiem, you notice ko tu pamanīsi, that now God wants to use you, ka Dievs tev tagad grib or lietot, now you are usable, ka tagad tu esi you lietojams, begin to have different ideas. ka tev būs vienkārši daudz dažādas Does idejas. anyone experience that? Kāds ir to piedzīvojis? Just begin to have pam, pam, pam. Vienkārši nāk tās You have džosmas ar idejām. shifted now from being available to be usable. Tagad tu esi pārgājis no tā, ka tu esi pieejams vienkārši uz to, ka tu esi lietojams. And now you become a very hot comorbidity in heaven. Un tu esi ļoti vērtīgs In heaven. debesīs. Every angel wants to work with you. Katrs eņģelis grib ar tevi tagad sadarboties. Everything God wants to do, everybody's looking for you. Viss grib ar tevi sadarboties, meklēt tevi. Why? Kāpēc? Harvest is plenty. Jo raža ir gatava, Laborers are few. bet strādnieku ir maz. Once you find yourself Tad, kad tu in that position, nostāsies šajā the pozīcijā, next thing you should do nākošais, kas tev jādara, is to begin to act in faith. jāsāk rīkoties ticībā. Prepare, train Sagatavoties, yourself, apmāci act. sevi un don't rīkojies. waste time. Nezaudē Because you laiku. can waste time in planning, and years goes by. Jo tu gadiem ilgi vari plānot. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. Can you rise on your feet? Varat piecelties, lūdzu. Wow, now this became, I think I need to. This is amazing. I have problem with my leg, Tas ir apbrīnojami. Man bija problēma ar kāju, and today it was very swollen when I was sitting. un, kad es tur sēdēju šodien, viņa bija piepampusi. But it is not a big problem. Nu, it kā nebija liela problēma. But when Samson said, my Because- pastor said that Bet, kad mācītājs teica, I want to pray for someone with the legs, es gribu lūgt par kādu kāju, I'm thinking, all right, I will stay here. nu, es teicu, nu, labi. But what happened now, I cannot understand. It But- was, Bet viņa bija And nu, it tā is ritīgi here. piepampusi. and it feels very okay. Bet tagad, Thank you, Tagad viss ir Jesus. kārtībā. Paldies tev, Thank you, Jēzu. Jesus. Paldies tev, Jēzu. Wow. Praise the Lord. Thank you for sharing. Paldies tev, kungs. Amazing. And that's a left because I said left in the Jā, beginning. viņš teica kreisā kāja. Yeah. And now, which one was yours? Yours, Right. It was on the left. Oh, wow, amazing. Praise God. Praise God. Praise God. Kreisā kāja. Praise God. Can we give God praise? Vai varam Dievam Hallelujah. dot slavu? Wow. Thank you, Father. Paldies tev, Tēvs. One thing I want to do, Viena lieta, ko es gribu izdarīt. anyone that wants to rededicate their life to Jesus, to God. Kurš no jauna grib nodoties Dievam un Jēzum? I'm not talking about salvation now. Es tagad nerunāju par glābšanu. I'm talking about, I feel God wants to use me, Bet, ja tu jūti, ka Dievs grib tev lietot, but I've been stepping back for a while. bet es esmu atturējies no Now, I wanna- lai ieiet tajā. I want to give it everything it takes. Es gribu dot visu, kas ir vajadzīgs. I'm ready now. Esmu tagad gatavs. I want you to come in front. Nāc priekšā. I want to lay hands on you. I will not lay hands on you. Es jums neuzlikšu rokas. So the ushers can allow them, so they can move closer together. No Tā kā problem. ašari var ļaut, lai visi nāk šeit. Everybody can move cieši closer. kopā. Yeah.
Everybody can move closer. Droši varat nākt uz You can move forward. Move forward here. Varat nākt uz priekšu vēl vairāk. And you can stand at the back of them, no tur aiz- problem. tur aizmugurē. Можно все вместе. Aizmugurē viņi arī visi var stāvēt. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. I want to commit my life to Es Jesus. gribu atdot savu dzīvi I want Jēzum, Him to use me. lai viņš man lieto. To use me. Lai viņš man lieto. Thank you, Lord. Paldies Tev, kungs. If we have people from there, I want them to fill this place up. Put Tiks- an zapon into the Tiks ir miejsce. sānos, nākat šeit pa vidu. Because I want to see everybody. Jūs visi gribat redzēt, tie, kas Yeah. tajā Just malā nākat šeit pa vidu vairāk. I want to see you. This is personal. Jo tas ir ļoti personīgi. I want to see you. Es gribu jūs redzēt. Lord, I want you to use me if that is your prayer. Lai tavu lūgšana ir, ka kungs, es gribu, lai tu man lieto. Join them. And not only that you should use me like a magician, Un lai tas nav kaut kas maģisks, lai tu man lieto. but I also want to participate. Bet es gribu tajā iesaistīties. I want to die to myself. Es gribu nodoties. I want to die to Es flesh. gribu nomirt sev, savai miesai. I want you to use me. Es gribu, lai tu man lieto. I want you to say these words after me. Un atkārto šos vārdus aiz manis. Dear Lord, Dārgais kungs, can you just lift your hands up, please, varat pacelt Up. rokas, lūdzu. as a sign of surrender. Tā ir kā padošanās zīme. Dear Lord, Dārgais kungs, thank you for calling me. paldies, ka tu man aicini. Thank you for choosing me. Paldies, ka tu esi izraugies mani. I'm sorry Es lūdzu piedošanu for all the times I said no. par visām tām reizēm, kad es teicu nē. My heart is open today. Mana sirds ir atvērta šodien. I'm available. Es esmu pieejams. I'm ready Es esmu gatavs to put my will on the altar nolikt savu gribu uz altāra and take your will. un paņemt tavu gribu. From today, Sākot no šodienas, I am available. es esmu pieejams, I am usable. es esmu lietojams. Use me Lieto mani for your glory. tavam godam. Use me Lieto mani for your glory. tavam godam. Holy Spirit, Svētais gars, right now. šajā brīdī Now, listen, the power of God can touch some people now. Svētais gars tagad var pieskarties kādiem So cilvēkiem. you can help anyone beside you that the power of God will touch. Ja kādam Dieva spēks pieskarās, var palīdzēt cilvēkiem. Holy Spirit, Svētais gars, I am ready. es esmu gatavs, I am open. es esmu atvērts, Fill me up piepildi mani, till I overflow. kamēr man plūst pāri. Restore the years I have lost. Atjauno gadus, kurus es zaudēju. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Now lift those hands up. Paceliet rokas. Holy Spirit, Svētais I gars, ask you es lūdzu right now, šajā brīdī. baptize everyone standing here Kristī visus, with the kas Holy šeit stāv. Ghost Ar svēto and with garu. power Ar in the name of spēku Jesus. Jēzus With the vārdā. Holy Ghost and with power. Svētais gars ar Everyone spēku. standing. Visi, kas šeit stāv, Fresh anointing, lai nāk jauna fresh svaidība, grace jauna from my žēlstība. left to my right No viens in the name malas of līdz otrai. Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Thank you, Lord Jesus. Paldies Tev, kungs Thank you, Jēzus. Lord Jesus. Paldies Tev, kungs Jēzus. Thank you, Lord Jesus. Paldies Tev, kungs Jēzus. Thank you, Lord Jesus. Paldies Tev, kungs Ali Jēzus. poren vedian zolte kame hafenosis. Marani hanto. Thank you, Lord Jesus. Paldies Tev, kungs Jēzus. I give you praise. Es Tev slavēju. I give you praise. Es Tev slavēju. Thank you. Thank you. Paldies. Thank you. Paldies Tev. The power of God is on someone right now, Dieva spēks ir par kādu. and there is heat on your head, on your Un tu forehead, jūti karstumu uz tev pieres. on your forehead. Please just put your hand on that. Var uzlikt roku uz pieres. It's on your forehead. The heat. Uz There's pieres. heat Tu jūti your šo forehead. karstumu on your forehead. uz pieres. Put your hand there. Uzliec savu roku tur. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzu. Lord, Kungs, I confirm right now what you're doing in their lives, and I agree.
Es tagad apspriedu to, ko tu dari viņa dzīvēs, un es piekrītu. Right now, in the name of Jesus, Jēzus vārdā. like the day of Pentecost, Kā vasaras svētku dienā. receive power. Saņem spēku. Like the day of Pentecost, Kā vasaras svētku dienā. receive power. Saņem Like the spēku. day of Pentecost, Kā vasaras svētku receive dienā. power of the Holy Saņem Ghost. svētā gara spēku. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Thank you, Father. We give you praise. Paldies Tev, Tēvs, mēs Tev slavējam. I give you praise. Es Tev slavēju. In Jesus' mighty name. Jēzus varnējā vārdā. Now, I want you to be conscious. Es tagad gribu I want you to be apzināties. conscious Es gribu, lai jūs zinat, of what you have received ko jūs esat saņēmuši. and put it into work. Lai jūs to liktu darbā. Put it into work. Lai jūs to liktu darbā. Practice. Pielietojiet. Exercise your faith. Pielietojiet savu ticību. Take on challenges. Pieņemiet izaicinājumus. Do not listen to the voice of Satan, Neklausieties Sātana balsī, who will lie to you, that Tas will ir tāds. lie to you, kurš jums melos, that you are not worthy. ka tu neesi cienīgs. Take big steps of faith Spēr liels ticības soļus. in the name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Thank you, Father. Paldies Tev, Tēvs. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzus. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzus. Just give him praise. Dodiet viņam slavu. Hallelujah. Aleluja. You can. Thank you, Father. Paldies Tev, Tēvs. It's a new season. Šī ir jauna It's a sezona. new day. Šī ir jauna God diena. bless you. Lai Dievs jūs svētī. And we receive God's word Mēs pieņemam Dievu vārdu as absolute truth. kā absolūtu patiesību. We receive God's word Mēs pieņemam Dievu vārdu as absolute truth. kā absolūtu patiesību. Are you with me already? Esat I gatavi? believe it Es ticu tam. and I will put it to work Es to till pielietošu, it produces result kamēr tas radīs rezultātu in my life. manā dzīvē. This is my year of Šis ir expansion. mans izplešanās gads. In this year, Šajā gadā I walk in favor. man ir labvēlība. Instead of ashes, Pelnu I vietā receive joy. es pieņemu priekēļu. Instead of mourning, Noskumuša gara I vietā receive a garment of es praise. pieņemu godības drāmas. Instead of loss, Zaudējumu I vietā receive double blessing. es pieņemu dubult I svētību. expand Es to izplešos the right pa labi un pa and to the kreisi. left. In Jesus' name, Jēzus Kristus vārdā. amen. Amen. God bless you. Have a Dievs jūs wonderful svētī. week. Thank you, Lord Jesus. Paldies, Tev, kungs, Jēzus. Thank you. See you on Sunday. Tiekamies See you on svētdien Thursday. un arī ceturtdien.